bak piti sokumi UMLA barim ke maulai ulapan pau bak senong maulai konstituensi kadon kami ke UMLA bat ke MDC ki bomdai na kajuk keseng sanhima kenang bakin la berkentewi kamperoi hapo kathan kabamud UMLA na kawai pat keseng baru MDC na kawai pat bak piti sokumi ulapan pau ya kene hak singi bulu IT ya kiteng hong pertasionong ni PE system ki bakento ya prateli kiteng hong dan nikihon ba umat pis syakador bat senong maulai tlong hau pestri kam joka kesantri urisau arjal pesau ulapan pauro jesukmen bagi ba nong maulai kidangkan mau iu wala umlong syuro aden makador ba senong maulai tlong kelawan ya kendo yang bat pesnge holor kijendor kam ya PA system ngaru kom unong kmat barim badon ke jesukia hai bor barit ngalala ban penyo ikini kitiar da kejeng kerhujong blay ong ba piti sokumi kat bana kaliang wasas talan rang ba senong uba lamprang melim long ulapan pau banalor tendong jeng sawab uba piti sokmi ulai 90% ni kamperoi posnong maulai tlong kadai kamati uba piti sokmi kumju kadai kesengi orang ba senong uba syaprang melim long uba yang matkren nang peta kador ba senong maulai tlong ulai kublai batun pau ya kejosungu uba piti sokmi ubala penyo ikini kitir pertasenong kibagi don kamha nak peta ban ajeng tip ya kinong susnong halor kijeng don kam senong hakajuk kopor ula kuboro ya kejeng ong asas tarang ba senong ba 90% ki kamperoi po senong kidai ki mati uba piti sokmi hakapor ba idang long nong mikmat hakani kejeng lang balengkot layoro kejeng keren na ka presiden sang long kumi molai tlong ka kong pi khong war hakajeng dor rengkat ki dekot sang long kumi ki dekot dor ba senong bat kuwe